Kuva izina Donald Trump ryakumvikana mu itangazamakuru n'iritana n'udushya, amateka aracyayandika, aho kuri wa 31 Gicurasi 2024 Donald Trump yahamijwe n'urukiko i New York ibyaha bigera kuri 34 yakoze mu gihe yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yabaye perezida wa mbere wahozeho cyangwa uriho wa Amerika uhamwe n'ibyaha mu rukiko. Nyuma y'iminsi ibiri abacamanza 12 b'i New York biherereye ngo banzure basanze Donald Trump ahamwe n'ibyaha byose bishingiye ku gutanga amafaranga yo gucecekesha umugore basambanye. Uru rubanza ndetse n'umwanzuro warwo bigiye kujya mu mateka ya Amerika, aho Donald Trump abaye wa mbere wahoze ari perezida wa Amerika cyangwa uriho uhamwe n'ibyaha mu rukiko, ndetse n'umukandida wa mbere w'ishyaka rikomeye ushaka kuba perezida yarahamwe n'ibyaha. Gusa nyuma y'uwo mwanzuro w'urukiko hari ibikomeje kwibazwaho cyane. Bamwe uti se ashobora gukomeza kwiyamamaza? Itegeko nshinga rya Amerika rishyiraho bimwe mu bisabwa abakandida ku mwanya wa perezida rivuga ko nibura agomba kuba afite imyaka 35 baravukiye muri Amerika kandi barabaye muri Amerika nibura imyaka 14, nta ngingo ibuza uwahamwe n'icyaha kuba umukandida. Rero ubwo bikaba bishatse kuvuga ko Trump yemerewe kuba yajya mu bakandida biyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bari kwibaza bati Trump harakurikiraho iki? Trump yaburanye uru rubanza adafunze by'agateganyo, kandi ibi ntabwo byahindutse nyuma y'isomwa ry'urubanza, kuko ku wa 4 Trump yakomeje kwidedembya ariko hari ibyo yemeye gukurikiza. Donald Trump azagaruka mu rukiko tariki ya 11 Nyakanga, itariki umucamanza Joanna Merchan yavuze ko aribwo azakatira Trump nyuma yo gusoma ibyaha bimuhamye. Umucamanza hari byinshi azareberaho mu kumukatira ibihano birimo imyaka ya Trump, igihano gishobora kubamo amande, igifungo gisubitse cyangwa se no gukatirwa igifungo. Trump wise uyu mwanzuro igisebo, ni nkaho nta gushidikanya kazajurira uyu mwanzuro cyane, nta gushidikanya Trump ashobora kujuririra uyu mwanzuro. Iki ni igikorwa gishobora gufata amezi cyangwa no kurenza. Ibi byose bivuze ko nyuma yo gukatirwa muri Nyakanga bisa n'ibidashoboka ko Trump azasohoka mu rukiko yambaye amapingu, kuko akomeza kwidedembya mu gihe yajuriye. Wakibaza uti Donald Trump azashingira ku cyo ajurira? Ibimenyetso by'umukinnyi wa filime z'urukozasoni za porno Stormy Daniels ari ushinja Trump imibonano mpuzabitsina ku gahato uru rubanza rushingiyeho bishobora kuba imwe mu mpamvu zatuma Trump ajurira. Anna Komuninsky, umwarimu mu ishuri ry'amategeko rya New York Law School, agira ati urugero rw'amakuru arambuye Daniels yatanze ntabwo urebye ruhagije mu kubara iyo nkuru. Ku rundi ruhande rumwe, amakuru ye atuma yizerwa, kandi nk'umushinjacyaha ugomba gutanga ibimenyetso bihagije kugira ngo abacamanza bemere ko ibyo uvuga ari ukuri. Ku rundi ruhande, hari aho ayo makuru agera agahinduka urujijo no kwibazwaho. Itsinda riburanira Trump ryasabye ubugira kabiri kuburizamo ubuhamya bwa Daniels, ingingo yanzwe n'umucamanza mukuru. Ku bindi byaha nko kwica amategeko agenga amatora no kunyereza imisoro, ntabwo abashinjacyaha batanze ingingo n'ibimenyetso birambuye kuri ibi byaha. Inzobere mu mategeko zivuga ko hari ibibazo n'ingingo zitandukanye zitarebweho muri uru rubanza uruhande rwa Trump rushobora guheraho rujurira. Ese ajurira agahamwe n'ibyaha 34 Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajyanwa muri gereza? Ibyaha 34 yahamijwe byose biri mu cyiciro cy'ibyaha muri Amerika. Iki ni icyiciro cyo hasi cyane, kuko icyaha gihanishwa igifungo kirekire ntikirengeje imyaka 4. Kandi nk'uko twabivuze hejuru, hari impamvu nyinshi umucamanza mukuru ashobora kumukatira ibihano bito, zirimo imyaka ya Trump, kuba atarigeze akatirwa na mbere, kuba ibirego arerwa bitarimo ibyaha by'urugomo. Birashoboka kandi ko umucamanza yapima uburemere bw'urubanza rudasanzwe, akirinda gukatira igifungo umuntu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiyongeyeho kandi, nk'abandi bose bahoze ari perezida wa Amerika baba bemerewe kurindirwa umutekano ubuzima bwabo bwose n'urwego ruzwi nka Secret Services. Ubwo ibyo bivuze ko bamwe mu bakozi b'urwo rwego byaba ngombwa ko bamurinda no muri gereza mu gihe yaba afunze. Ikindi, bishobora kugorana cyane gutegeka gereza irimo wahoze ari perezida nk'imfungwa. Bishobora kuba ari icyago gikomeye mu rwego rw'umutekano, kandi bikagorana bikanahenda cyane kumurinda.
Just Palin ukuriye ikigo White Collar Advice gikora ubujyanama ku by'amagereza uti imikorere y'amagereza yita ku bintu bibiri: umutekano w'ikigo no kugabanya ikiguzi. Avuga ko gereza irimo Trump yaba ari akazi gatangaje nta mucungagereza wabyemera. Ese Donald Trump ajuriye agatsinda yemerewe kuba yatora? Birashoboka cyane ko Trump azabasha gutora mu matora yo mu mpera z'uyu mwaka. Mu mategeko ya Florida leta atuyemo, umuntu wahamwe n'icyaha mu yindi leta ntiyemererwa gutora. Iyo uko guhamwa gutuma udashobora gutora muri iyo leta yahamirijwemo icyaha. Trump yahamirijwe icyaha muri leta ya New York, aho abahamwe n'icyaha baba bemerewe gutora nta kabuza igihe cyose badafunze. Ibi bisobanuye ko mu gihe cyose tariki ya 5 Ugushyingo Trump yaba adafunze nta cyamubuza uburenganzira bwe bwo gutora. Wakibaza uti Donald Trump aramutse atowe bwo yakibabarira ibyo byaha ashinjwa? Aho ngaho ho itegeko nshinga riteganya ko abaperezida bashobora kubabarira abantu bahamwe n'ibyaha mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu. Uru rubanza rushingiye ku mibonano mpuzabitsina ye na Stormy Daniels no kumwishyura amafaranga ngo aceceke. Uru ni urubanza rugarukira muri leta ya New York yonyine. Ibyo bivuze ko ntacyo yabikoraho mu kwibabarira nubwo yakongera gutorwa nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Trump ibimutega biracyari byinshi kuko agifite izindi manza ebyiri agomba kuburana muri leta ya Georgia ndetse na Florida aharegwa ibyaha bitandukanye. Izi zombi birashoboka cyane ko nta na rumwe ruzaburanishwa mbere y'amatora yo mu Gushyingo, kandi niyo byabaho inzobere mu itegeko nshinga rya Amerika nizemeza ko mu bubasha bwa perezida bwo kubabarira habamo no kubukoresha ubwe yibabarira. Bibayeho Trump yaba ari uwa mbere ubigerageje. Ese Donald Trump azasohoka mu rukiko yerekeza iwe cyangwa azerekezwa muri gereza? Abashinzwe kumurindira umutekano se kakazi kabo ari ukumurindira umutekano ubuzima bwe bwose, ubwo akazi kabo kazakomereza muri gereza? Reka tubitega amaso. Guma kuri Mirror Rwanda, isoko y'amakuru y'ukuri kandi yizewe. Ukore subscribe kugira ngo amakuru ajye kugeraho mu ba mbere. Hasta la vista.